saen adinto aglabas sakit ngay naglinakan itiden lang dasaan anyulpi di nagari kaniya ilaban ko ken ka iti kinapudno nga agaya aldaw ken rabii nga inak baliksen tiyak tupulos mauma nga ulit-uliten ikarik isapata di sangwanan tinamarswa jak tupulos agbabawi anang ipateken ka iti agnanayon napadas ko itin nasampit apan naripato iti sidong mo nalibnos nga ayat ko tangamin makaburibur no maminsan panubok ni ayat ang sumambay dito'y arpan aldaw ken rabii nga inak baliksen tiyak tupulos mauma nga ulit-uliten ikarik isapata sangwanan tinamarswa tiyak tupulos agbabawi anang ipateken ka iti agnanayon napadas ko itin nasampit apan naripato idisidong mo nalibnos nga ayat ko tangamin makaburibur no maminsan panubok ni ayat ang sumangbay dito'y arpan panubok ni ayat
kanyak dagidi ragsakta ken adu ngarapaak limpas man angin diag ko analabas ket di samkit na nagbalin ana sabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko anasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi kadin karin tingata biag ko malunag day tarik na pakaasik ken ka ket inka indengan amwen biag ko agur-uray to'y puso tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko wen biag ko lupay awan kan dito'y denak iti kanuman bikan to isukat kasi kanaing inkarik ngayaten iti agnanayon inggat tungpal tanem lumaipalagit kanyak dagidi ragsakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko analabas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko anasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi kadin karin dingata biag ko malunag day tarik nam pakaasik ken ka ket inka indengan amwen biag ko agur-uray to'y puso tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko agar arubos alulwa siyak kadibiyag ko igapuna ngamin ayat abinukel ta bulalayaw ti kapadana nayaw awanak nga agpaiso dalan akilo nasurot ko ngem ikarik ken isa patak ayat mo din to may sagmak unasem dagita luluang panunot mo't paginanaen kuman yanta
inkari ken ka. Asa anak tu naging kukuna. Alulwa siya kadibiyag ko di gapuna ngamin ayat abinukel ta bulalayaw ti kapadana nayaw awanak nga agpaisu dalan akilo na surot ko ngem ikarik ken isa patak ayat mo dintun may sagmak punasem dagita luluam panunot mo't paginanaem yan tangay inkari ken ka. Asa anak tu naging kukuna. Kunasem dagita luluam panunot mo't paginanaem kuman yan tangay inkari ken kan asa anak tu naging kukuna. Yan tangay inkari ken kan asa anak tu naging kukuna. Wagas ipamatek ko, ikaw
tuy mata di umaribasay siya sinuitan di umatibay day tuy puso nga agsensen na ay sapay na kuma kamasurutan to igalan nga agsubli tuy arpat ko ngamin kasigsika di ragsak ko ken siksika na di amin ko agsublikan agsublikan biyag ko mailiwak kintan ulehiyo 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 Adayo ka man kanya at dakalat kaunggak kaskula mabuybuya makabuklan to'y sirmatak sipod nakita ta may ladawan to'y ragsak sikat sap sa pulek akain na yan ayan takinaimbag mo isot na ngawis to'y puso naayaten kat napudno ingga na tung palbyag ko sabay ti Diyos Apo maawat nakta sidong mo laglagi tembyag ko si kapaylat inay ayat ko daytoy ti laglagi tem karikin kajak pukawen tungog kanya ilalaek balunek tu ijay tanem daytoy di laglagitem siksikalat inagbatbatken uray adayukat to'y denak kinpamay sakun to'y ayat adayo ka man kanya at kakalatat kaunggak kaskula mabuybuya makabuklan to'y sirmatak sipod nakita ta may ladawan to'y ragsak sikat sap sa pulek akain na yan ayan takinaimbag mo isot na ngawis to'y puso
Maayaten kat na puno ingganak tungpal biag ko. Sabay ti Diyos Apo maawat naptas sidong mo. Laglagi tembyag ko si kapaylat inay ayat ko. Daytoy di laglagi tem karikin kajak ukawen tungom kanyak ilalae balunek tu ijay tanem. Daytoy di laglagi tem siksikalat inagpatpad ken uray adayukat tuy denak inpa may sakun tuy ayat uray adayukat tuy denak inpa may sakun tuy ayat. No isu tiragsak mo, ipapanaw mo to'y sidong ko, ken panggap mo nga umadayo. When jak may tedken ka, nam ay may palakam na anyang arud sapay kuma ragsak na namin yun tuadwa. Awanin paidam ko impay ko amin na ragsak mo uray pa'y ipupusay ko isulake tikid daw mo. No naragsak ka maliliwag daytoy rikna patsek unay awan dua-dua sa pulen to day diragsak ta. Iti ka nito ama panunot mo tiag subli to'y sidong ko at tuyak la amang namnama ke nagur uray ken ka taing kari
ka, tiyak tagikwa, pusok kenrik na, among dayta, o sanyata, naragsakak, no naragsak ka. Awan mabalin ko, no isu tiragsak mo, ipapanaw mo to'y sidong ko, ken panggep mo nga umadayo. When jak may tedken ka, nam ay may palakam na, anyang arun sapay kuma, ragsak na namin yun to adwa. Itika nito ama panunot mo, tiang sudli to'y sidong ko, at tuyak lang amang namnama, kenagur-uray ken ka, taing karik wen siksika, tiang tagikwa, pusok kenrik na, among dayta, o sanyata, naragsaka, no naragsak ka.
Aglabas man tawen nam namay biyag ko asiksika dito'y puso di na po lirik na kenta di maagapan siya sinuman dita mamatika biyak ko siksika tinagidumduman agpatinggaman to'y anyes ko ita Ginto pulos maungat to'y marikrik ngayat kasta't kinatiket kukupi-kupa Agpatinggaman to'y anyes ko ita Ginto pulos maungat to'y marikrik ngayat kasta't kinatiket kukupi-kupa Di mo kad malaki kay diinta panagmay-maysa sirup na slag abulan lugar nagimnasan sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan itak mariknan bara
daya aglain ka. Di mo kad malagi day diinta panagmay maysa. Sirop na slag abulan lugar naginasan. Sadyay nga inyaklagan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa batak hadan tuken ka lusikat umununa para kanyak jak tumarami day taken ka. Para kanyak jak tumarami day taken ka. Awan mabalin ko no isu tiragsak mo ipapanaw mo to'y sidong ko ken panggap mo nga umadayo wen jak may tedken ka nam ay may palakam na anyang arun sapay kuma ragsak na namin yung tuadwa. Awan impaidam ko impaay ko amin na ragsak mo oray pa'y ipupusay ko isulake tikid daw mo no naragsak ka maliliwan day tuirik na patsek unay awan dua-dua sa pulam to day diragsak ta. Iti ka nito
mapanunot mo tiang subli to'y sidong ko at tuyak la amang namnama ke nagur-uray ken ka taing kari wen siksika tiag tagikwa usok kenrik na among dayta o sanyata naragsakak no naragsak ka awan mabalin ko no isu iragsak mo ipapanaw mo to'y sidong ko ken panggep mo nga umadayo wen jak may tedken ka nam ay may palakam na anyang arun sapay kuma ragsak na namin yun to adwa itika nito ang mapanunot mo tiang sudli to'y sidong ko at tuyak lang amang namnama ke nagur-uray ken ka taing karik wen siksika tiang tagikwa usok kenrik na among dayta o sanyata naragsaka no naragsak ka alulwa siya kadibiyag ko igapuna ngaming ayat abinukelta bulalayaw ti kapadana ngayaw awanak nga agpaisu dalan akilo na surut ko ngem ikarik ken isa patak ayat mo dinto may sagmak unasem dagitak luluam panunot mo't paginanaem kuman yan tangay inkariken ka asa anak tu naging kukuna alulwa siya kadibiyag ko tigapuna ngaming ayat
abinukel ta bulalayaw ti kapadana nayaw awanak nga agpaisu dalan akilo nasurot ko ngem ikarik keni sa patak ayat mo dintun may sagmak punasem dagita luluam panunot-mut paginanaem uman yan tangay inkari enkan asa anak tu naging kukuna punasem dagita luluam panunot-mut paginanaem uman yan tangay intarik kenkan asa anak tu naging kukuna yan tangay inkarik kenkan asa anak tu naging kukuna. Daytoy ayat ipaay kuken ka ni pamamateng nga dinto ako pas aglabas man awen nam asiksika dito'y pusok inapuwirik na kenka di maagtapan siya sinuman ditahan mamati ka biyak
mukad malagi kay diin ta panagmay-maysa. Sirop na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay na inyaplasan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Itak amariknan barang day taayan. Ikaman nagkitaki pamraya aglaing luken ka. Di mukad malagi day diinta panagmay-maysa. Sirop na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay na inyaplasan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Ay ayaten ka iti agnanayon. Jak tumauma kariken sa patak hadam tuken ka. Nusikat umununa para kanya jak tumaramid day taken ka. Para kanya jak tumaramid day taken ka. Jak manam no kasan asaweken ka iti napuno. Asika tay inag ipangpangruna tay to'y pusok agduyos unay ken ka. Saweme kumaasisya kulae ikarin adinak tulipate. Kasika di ka pulos nga ikalang jak tumangkin pagletaanan. Rikna maraki pamateg ko para ken ka laeng ayat ko. Dinto pulos mamengga karik na ayat apagkuligan ka.
kari adinak tu lipate tasika ikapulus nga ikalan sakto mante pagledaanan Rikna marati pamatig ko para ken kalaeng ko ayat ko Bintu pulus mamengga tarik nga ayat apag buligan ta Rikna marati pamatig ko para ken kalaeng ko ayat ko Bintu pulus mamengga tarik nga ayat apag buligan ta Rikna marati pamatig ko para ken kalaeng ko ayat ko Bintu pulus mamengga garis nga ayat apag buligan ta Rikna marati pamatig ko para ken kalaeng ayat ko Bintu pulus mamengga Anya kaditi nagbasula tapi manaw ka adi nagpakada naliday biyag ko ti na may amkanya tain patang mo pay iti aldaw ti kasangay ko Linipat mo karin kanya di agpatingga apa nagsinsin na pata idi idaton ko tuy ayat ko ken ka awan dua-dua awan tiri tuerna Malagip mo kadibiyag ko nga idi inaklon mo tuy ayat ko inrantam idi iti aldaw ti kasangay ko Anya kaditi nagbasula tapi manaw ka adi nagpakada naliday biyag ko ti na may amkanya tain patang mo pay iti aldaw ti kasangay ko
linipat mo karkarim kanya di agpatingga apanagsinsin na pata idi idaton ko tuy ayat ko ken ka awan dua-dua awan tiri tuerna malagip mo kadibiyag ko nga idi inaklon mo to'y ayat ko inrantam idi iti aldaw ti kasangay ko malagip mo kadibiyag ko nga idi inaklon mo to'y ayat ko inrantam idi iti aldaw ti kasangay ko malagip mo